Yesus nasundiho kadato soli Yesus. Kopi sanangan tatuong kumadati di sanan. Ano may dati pati lambusa kay sisan dati miyampay dot magisisa takapod iswang sambayang. Kinarahingan iswang kerajaan sorga kung sikaw kano kagahed kapag yampay datutong nabay no. Maya dot panambar saniti alansan ni hay dot alumi sa piramutan gisam dot apupusan iti kay sisan dahay. Paingkani iti panambarasan nga manahak na panudukan pagangatanom kagiratan kumadahay at tumilambus at ay agiratam aparagat isuang dot pananudan dahay kumadia. Paingka ko lagi maya dot panambarasan iti nga silit isa pakagupawayan panghakan no miyampay da kasiribon da ginawo kano ako dot mangigitang populambus di nunuhit tamodan isuang dot panambarasan da tatuang iti. Tinasamayang dahi sa ngaran Tuhan Yesus. Amen. Pinsan pod usunong totong panati. No makimapitid nila no nakalambat. Lumba-lumbalan ko dad ay mino ngijas sila ho di page dito num ay haroy tanah kumbangan kopi iyo nga alansan dat ay say kabaling kahangan kopi at tagayo hilo. Okay, bayan na po tihom siam no matidit tadaw ko siam no isuang tulan ko pada miso kumon no po nga hopod po di tadaw mangundi. Okay? May no ko undio it mando kayo undio. Tatuang ubay no? Tulo na pa panambarasan dati nga wotik dot komposyon. Ino po paintapot kapelo nga ay karay to komposyon isuang keluarga. Nunug di keluarga di dusun na nalihuan kuna di. Warna-warni keluarga kadalaw nga komposyon ni bait isuang keluarga inditiad di. Itinapot pelajaran dati bayi nga numan paimpohat ti ayat at mayad keluaran talunah padam siam ayat kapagulo. Momon say panampakaid imam. Mantad do kain unggu tua, kain unggu muda, nagi kain kirmizi, winonsoy diolo panampakaid jabatan di gunoon. Sayra dat inapahit tionon da sumambayang gindi nga man diolo uludo. Nagi winonsoy diolo panampakay kudus montak di Harun miyaga lidit pinanuhuan da kinarahingan kumadi Musa gumu ilo nga man do kayo basaw sandiri giso midhilod ayat ko talo no po do miso nga akon ni ko ilat imbulayan dati do bayno ino po hit naraytan da hiti nga minamonsay dat ay panampakay nununa po hit kakamot tahirid bilik irna umandalo wansayo dahiri tiyanan da sumambayang kamun pa di nga ina po hit walay sambayangan di nga
o gumuot ay numan pailiho dahiri teko inuman piwon sayo papinsakoton ko nunu nga insanan na pari nga tumanud dat panuhuan na kinorohingan. Sa kira na pod isuang da gereja dati timpubay no. Kagumuan no pag gereja nga kusung magi. Ika na pod di malayo nga plain ka. Apurak po hit mandatid ipanatir suang apurak ngay ay sa isang insakosokot ay sa isang ingili-ngili nga gumu igyan hit bayno na pohom haron na tongo pangilogod do boros ipiano tongo meja-meja nga ayso nun dohit song insokotit gambar di Jesus ko naharoy bogi ayso nun dohit tongo nuno gambar-gambar imiagal hilawalay dati. Masaraw ko na di gulo po, takanak ko po, kasuwang na po bilik ki kamulakan. Mangirad isay, tokoy. So ngiso, no, panahanong o pano ibilik ko gambar. Gambar nuno. Gambar do artis. Hargay majalah remaja. Lupa nga yung majalah hindi gulo po. Majalah remaja na ko gumuan lah. Remaja kam. Haron na nga Dewi remaja. Ay harap pa ka rin majalah di bay no. Padagangon. Tok. Iri nandet. Ngonon do. Pinggunting o po pinsokoton. Ito nga kusay. Inagay artis at imo nonondig. Nuno nga artist mo nan digdilay. Search kan awi kan nga ana tumali bi artist at kongonduan lang ngan kadaw pos pinsokoto. Ingay itong ni wa panampakay wano pinsokoto. Kudi kay lakopi dit iti tangon do bili kam okukura. Iya dito di dong kusay ko. O gumisang insakosokot. Kamu nga bayno na po yadit o kurang nakanta dihit pinsokotot ay gambar-gambar dit niagal dit tempo nakatalib gambar bayno na po poster lah gumuan poster main bola ti bayno gumuan ti di. Jadi ina po yung momonsed ina po hit tiyanan dat sumambayang idi nga nakura to man na kinarahingan suhu ayalad iti dia panampakay iyot ti gumu mo tilo miyagal ko may na disyawon sayo at rasuk ko ifod man tada amas kain kirmizi lanan halus inuman awalaot banang daw minon tatop nagilad amas papan may nagi pimpampaday sinumilid banang amas ato koy gumo ikaw mo yung tokod iho na pom iadit ako'y kapud man ko piyo nga ilo nohot ay panuhan na kinarahingan nakura to haratiol no kakitanan no po nga ilo nandet harawatik kakoposyon sa kirad iswang kaposyon sa kirad iswang wala sambayang nga irinahi kamundat harahasani gisam mo sumuang tako no po nga harasamangat dati pansusuay yadi dagay apurimanan dati di may sambayang mo hinggo nagidid harohit ako po dumoy sambayang nukuro alasu alasu garja ay sa kipas ka piagalan pagendo walay dati mo kon no kipas haro ekon
Adi kau pud damay sambayang no kuro. Ayah, emuronget sirang memakai kasut tatulun demoy. Nga kagumuan hari gereja mengidu kasut bo. Wokon po nga miyagalot ti boluran lah. Mengidu ngay talu-talu. Boluran, ulu dusun, muanad, mengidu ngay daerah boluran. Nga ontok-ontokin dadi haram minyak wangi sutakin atau kay iri namutin amu no otuboh ako puri man. Amu no otuboh. Ako po damay sambayang no kuro. Si saubuh nendo nga. Moy ko saubuh nga. Ako saubuh. Okon pun di kongonduan tu it cariwit. Okon iko sumbung bo. Cariwit. Ay. Kadang-kadang ko tumugod ako di karuhangot. Ay sira na po mamanaw. Ba. Ay si saubuh ako ka. Mumbayan na hingga-hingga. Hingga hit. Hari tundorongan dat milad may ijamban. Kaguli ng oruhay. Ay, oruhay. Borisi jamban. Uy, ay, bugya tagalo. Sumbong ko. Bukan ko na sumunod. Iyo po nga. Kampay nga ako tumugod. Mumbayad hilo station minyak lah. Wah. Korikot nga nuka. Iya, pomoy ka. Ako si sabut di kan ko. Moy no po. Kaya lang kami no tujuan. Momorisa borisi kamu it jamban. Pengkuran dah. Borisi kasi tandas ngahi do boh ka. Dai mura ka borisi. May jamban nga hangain do. Ay. Ina pa yung asasama kawalay muli. Kan kayo di ka. Isa ida ko yung asama kawalay gereja. Si saubuh, si tai muli. Tu asimbayan na hiri gereja. Jadi intangan no po dati lot ay nakura tu haratipon huan da kinarahingan da tilo kumad antakan di zaman di Musa. Tumbayan takod ilo na lot momonsid harawatik ko iswanggot sambayangan pia may ihati na po nga paing kukuragarit jadi ay mayaan o simbayan angatan toko darumikot langadon toko damay sambayang sumuang toko dihir gereja nga miagal po di surugah ka ay iyo di na padaham toko no tumbayan ako nakandadat orikotot ay hari sabat. Gubo muntak ka walay sambayang. Okay? Inapondahit osanong dadihom monikid dati nga haro nagay usaha dati manguhup di gereja hingga haro keperluan kaya perlu na di satan iti gereja dati bah sentu ngedoho lah ka ya gumu di pasir naraga kante mumuhaw di pamadarama takon na tangay sa mumuhaw po bay na nga ay so na isiribad hapo doring kita tiso ni tolong ngilo kipasoy gantian iso odhot kipas lah hatu som turu no hapod boti sedi ekon bo kan ditiso iya moy to ka sambayang nga kisamakan akan dibuka iri hontolon mo nga sorohon nagyan idatid iwalay sendiri bo
alasu no po ato kokodop gurangot nga giginad miagal hitid dualeti nga sumisip-sisip po tumalib. Ay, mirikaw nga ailanam hingga rikohon. Jadi katalibot ay ipamusarahan dati sayrad miagaliti inggon no nuan ni musad nununan nang kuit apa tu temanu paintalango pohinoon karay tanunu na po imilagunoon iswanggat kapoing kakatan bait suci. Itong tirikohon kago masalak ko gumawa na gereja iki. Ino po itirikohon tanaro nga sambulat-bulat na itulod di pako. Nga gali diladahay dilahid mo. Alihuan na po matirid may panukulot papatanam itulod di pako. Sambulat-bulat. Tu ogura gari sumano mo. Haron na mirikaw ko nga mamagansip kayong kakat agansip papako. Ay. Perabotnya kamu pa nga itong tirikohon ang meja-meja panampakay di pakayon dito nga imam milodi dati intangan do hiti dat nununang kuit winon sa di musad ay sana ni di ang paingkuko hisiyam minamuro ang nunutamu dan ina po hit ay ang watik-watik di alumis kano da momon said ina po dihig piningka katidi nga okon no ko alumis sa takito nga kano nagi da momon said ina pa itulon da rumikot nga harpo musarahan dilod agayat yati ko nga ito kan pagagirenjad uwa ko ni nga ko kita takon dit ya di alumis takito kagayat ta ginawa nga manto ko hilag gerejad yati ka irini kamondat mong inspirasi nagi it papaintalanggot ay kay mayaan miampay daw mintong no diwalay sambayangan halip ya mantada isadu nga iri na pa nga mamusad ina pa tulun-tulun nga kondorong mamusaraw danu numadihot ay tomodon itit walay sambayan do kinorohingan na iti pamagunan. Soro ko gereja sinulihan mo. Saat nga oru hayam natalop. Nakuro. Tuwi na pa hilimput daw nga okon ko nalikupan da tap bo. Memang iya di no design ni ditukang. Ako na recommend iya di design lah. Tu iti na pagyat iti siminiti nga sekir na pod apira saman adahan ontok ko tadaw nga ila saat nga aruhay tumalup bo. Bobos ang san taon no hom. Apurak akan pun apurak awatik nga garumon gumarum rangilutan mantado po disadu na kita kanong minto nga yo didit haro tamburio yo di haro tamburio ko kitanan iti dit istana dat ay no kagardi tionen do jumbi natalup yo di lain no di ko kitanan mo haron no di karayat manto ko saron taon-taon no manat ka ngaron ni idea that man lopisay di tiles sila limput lah ka mandi tapay nga susah ini o gumu tumod di human simban jadi kok kita no patulun dat gereja nga kok kita toko iati biasa sendiri nga nunit iswang ginaw dati kosoro to kunod to kagayat alumis
dahulu panda kagud okon panda tulun da suai kadaw ko kito. Katali boku dihilod nui gereja tagayod dihilod kaporing watik kadendo angaragang ongo taumo ongo bulow tokoy nga ilo kadaw komon ilet bandera politik ilo nga ay papakita na gid ino pa watik idi nga ay irinahi kapasyon iralan kapasyon natin tapot kapi mo harahit watik kapasyon dat aragang o tomo o bulow o purak o insana na pa rin nga watik kapasyon dit awayan dati irine momonsad ino pa kapasyon dati nga alumis tu agumuit awayaan dati sensitif mangkudihat watik kat ititimpo danda katali bagid ipamusarahan dati dat iati na po sebagai anggota keluarga sekira patapikan dati isuang keluarga dati tisom-tiso nga rinumikot tokod mantadot tinimungan di magisuayan. Iyoho moy ako sambayang tido panampakay mungkin dot tempinay mini dawayan o siya sambayang aragang i taon baru sina o ni tiumin lajum sambayang otomo no po nga nuno hijau ko o biru o ni Fatimah yo sambayang o silaw rasok mantad pisuayan di nga ay okitod iati no po nga mantad mo gisusuay tadon kadaw isuang keluarga dati di nga magisuayan ni halipiad iati magyang pinay kangasawo magisusuay tadon tinaru budaya sikul nga magisuay-suay kausinan hari ke haro harit kaubasano irinahit magisuay-suay nga insanan na pari nga kanu dat papaintalang dat isay teko nunu i keluarga dati. Jadi pengkan nagi kadaw hit kinarahingan miampaid o gumu ot kamila-milaan di tulun-tulun dat pinapaingkakat pinapaburu pinapawon sa dit tiyanan na sumambayang iyalo na padidi nga minangawol di banang-banang nasirlih dat nunu na pahit ang lumis ang magiwatik-watik isuang dat kaaba. Itinadadi kakuaan dat itinapot mumang tokot ti tanganak teko monginggorit tokot ti karuhang nunu na pahit ay kagalagalo ni di panginggoritan ni di nga kada nadadat haroh tu irinahit mamirumbak iti gereja om keluarga dati. Mamagaya to kapuriman ginawa dati ang kapurimanan dat ginawa kumakinarahingan di bobo sa aralom om nogi magampuang ay kauludan isuang na keluarga dati. Paingkan nagi kadaw ti kamon da pitang kiadan nga irinahi momonsay dati orologo. Ang masirasi takon nakasari. Irinahit mamugas kamurong linumisat ay wonsay longon da kinarahingan hinggoh dat haradit nasindualan di aralom no di miloman pawon saya kagud miagali di timpunan.
ino pa di tadaw di baino hom mini aku rikata sangulo na tambalut. Haron numandahi siya undara idi karita daw. Saira dat ay nawonsoy napasi kapanaw nga ino po hit kertas di minuman siya tingan alay til ginontian tiningalanan di siya tingin. Saira no pa di dat ay napongo nga kapupurimanan no pa di nga akon ko miyagali dit pensandan. Dam iya di na bagyari bo. Akon ko miyagali original. Tu nagantian nagyadi kikiro. Paingkan nagi kadaw tit ay linumis at uonsay ti tahak kinarahingan kumadati sayra na pohdat arumbak kaguli piya nga ano kanuh dat miyagalidit kasalimpunan haro nakasaribohiton dat hali piya sorok-korok. Iswang dat ay walay sambayangan kay suci idi nga ailan dati dat ay inapahi korban daw ngayon pasambaho maganunan dito nga imami diraha idi manon do patiasa do hirid tabir di momiduo idi kaya nandat bilik suci bilik yang maha suci. Sira no po dat otiasa ni diraha nga aku kuroh giyahawa ti kitira iti. Atamo opurak it miagalit nunuge saraha di opurak putri gunung ledang karjigi. Har itu gadi opurak karaha euy. Aragang kapoto kita dati. Jadi ino poy otiasan dirahad aragang di nga okon no poko osilih dat komurong okon no poko omurong nga olonsih ko motongin do. Olonsih no bari timpunan mungkin. Monikid timpu tadawadaw mambatamba ino pondahit raha idi nga kotiasa hirim nadi ailanam aku kuroh po bo kombal to kono pod osuhat o gumuraha lopoton nu mo muraha lopoton mo muraha ayah nanda tiraso ko pamihid raha pun do iri dia raha sendiri ukuran dia raha dupot suang talun impir potias hirid tabir koniko insan induo pay yedit sangalan ko sing udan di sa okon no kanto ko olon singa otong kanto hoy puji Tuhan kagu tu aiso na dihat paindalan nun dati tia di baino tu nailan na dati dat ino padihi korban kapiadi nga na korban no Yesus sendiri atau kono di muru dat harhot ay pasambahan na korban sekira na pod papaindalan kasari dalot korban nila kuno med imamoy uhang ko nagi anggota biasa damoy patad do tongo domba kambing gat man korbano ko sumilid imam ay mo tidi mila tongo eldah mo tidi ketua gereja mo tidi imam bangaton papintiah saraha nga hirinad o kita dati dat inopohi kompokon tay ko koindalanon idit ay korban idi nga milom momonsoy dat iyala no padihom
kopi babas. Pibabasan diolo kuma kinorohingan. Kamuan pa dinga ina pa walay sambayangan dinga mandi lihungay miampai dat ikamuan datid secara fisikal nagi secara rohani. Montok ko keluarga dati tisem tiso atumbayaan tokod iati nepo nga oporlu tokod harohi kotiasan percikan kotias iraha di Yesus somoni kita daw muntok dati. Nakuro, tuwi na pa'y korban. Yesus sendiri nasili korban nga kasinondot o maganud koposian dati dit amu nasontob om poposilih dot iso o kantakan di olumis itaguang nga kinorohingan. Om ino pa'y tamodon do korban idi nga montok dati may dokanu dat mamalihong dati om nagi mama jamin dati montok kokoposian dat patilambus. Isuang na araha di Yesus iati na po nga miloh tokod osilid keluarga di monopot alumis watik-watik montok kinorohingan. Puji Tuhan da insan po kan tu isuang nga keluarga dati nga ay nakawaya nagit penebusan di Yesus. Kinatuntugon di raha di siyo na kinapatayon di siyo nakanud momonsay datid osilid watik-watik ka isuangget ay kopasian dati kuma kinorohingan. Tumbayan tokod okon na po ko panghupan da kinorohingan tokon na ti osili dat watik-watik ki alumis isuang nga koposian da kinorohingan. Koposian di Yesus. Jadi iati no paditim watik tako badit haro na taragang nu haray oitom kadite nu di bondiran oitom haray oitom bebas kan tagi haro na kita kuwasapot hingga nakura dito aku ribondira tidak meriah kah hiri gambatan no uruan tagumu bendera tu tagumu padakatan gitu. Jadi iati sebagai ay pananu da kinorohingan nga mano pa dati poing koroyo itit korikatan kohinaan dati isuang na keluarga iya sebagai mula hingga kusay ikaruhang nu mula hingga tandu tanganak watik ngai takono poti isuang da gereja iati ni osilih dat milam momonsed ino pay gereja di nga okitod poimpasi okitod kapurimanan da poimpasi hidup korikot takono po nga ino pay korikatan nu nga momonsoy dat harot pembida-bida do apurimanan da tulun. Korikot ko nga, tok inisyo. Isyo kutbah. Yadi. Ay, nadi aramay korikot ko nga intano di nga mimpit ngay tulun. Ay, samoy insamok dia, ay samoy rapaw. Watik ka din, tom. Watik tu gadid tom itu tadi kada takon do sili watik ko ito nga po mati tom tuman ko pi jadi isuang da gereja isuang walay iati mikaruhang tanganak korikot tokod gereja nga watik to kayo munta ka kinorohingan lumabus tokod gereja med ikogumuan osili to kayo dat watik kot montok diolo ikanud mangimbayat
momen say dilat orohianom asanangan kopurimandat pasimbayan desairat hino toko ipaginitan dino harus ulun na taman pogot tay siya mo ipagisuang talun irinan dad magangatan dad dit kaumulutan dad magisusuay katubayaan am tinaro karahit nun dahit kaumulutan orohiano kumuy tanud di kuwo ka nakuro apa kapanawom korikot hirikoy nun apa kapagitang kiad damoy pagisuang talun sumambayang to po ka kandadit kaumulutan daw tuk yedit ajamin yedi ajamin na kasalamatan da tumano di siyan sumambayang po ngay apa kapanaw ka nga tapos tigyan sumambayang po nga akano ka nga hari ko borosot hingo di tapos yedi sumambayang ka sumambayang kano hibo ka balay gid ako mangumbal sumambayang kulom kano jadi ilo na dalat kaposian dati pasilih takawatik isuang keluarga gereja hingga napohit kinainan dati nga may na dati umbalay da inapay watik kat yati sebagai kaposian watik kaposian dati nga akon ko ipagindasihan tulun nga ikagayat gisambat tulun nga kondorong makinongaw orohian dawang balot dati gumumti kontobon to ko olimon do haran no pori isuang ay keluarga dati nga mo gianghar to kono harot timpud ilo na po watik ilo nga ako pagyantok nam ano bo ko pagyantok aragang kaya otamowi tiso ay ko piyantok nga ilo pisuayan lang nga asilih dit iri nagidahit kopongo ay ino pa watik hindi nga mangilumis ganda lumis sa aragang pagi haro tiga rolat dit akan no pakahirit tusak nga ihiri raun ihirid tua hiringay na bori mo jadi mantad ko ilawatik piswayan noray tani ditenud magisuay to ko isuang pia pemuhandaman isuang pia pendidikan sikul dati nga kada gisam ino pay piswayan dihom momonsay dati dot ay arutum to ko isuang gawalay nagi isuang gereja teko hingga na po kayo ng dati makiano to ko panghupan na kinorahingan may ino po hit pagampuang gorogon nga antaban kasari-sari to ko dot paintano dam painggirot dot asilid watik ko hingga na po kayo nun kain kakatan dati kada to ko kumbala apasan dot papaindalan nununo po hit pinatahak ka kinorahingan asilid ipakagwala mangahak o madangat tatulun dot minsamo kumakinarohingan kaya ba pahitian to natin panamarasan natin itong bayno to kay aruhay no matidid 90 kano misisa to kad isang sambayang kinarahingan isong kerajaan sorga kung sikaw datatuang diti insan pakagud nakalimpupus hati panambarasan na tong bayno hinggo dat minagangat nagi mangunsub dahay asilihaid watik ka isang keluarga gereja nagi sayra dat korolot kataguang yahay tulun na kagumuan okon ko agaan dat mangigititit
tugas dat pinatahak ka kinarahingan nga atumbay ni hadat haran na pohot panguhupan man tad kinarahinganom ay suot adahay oit teko ay sat amo dahay at taliwang banan nga may nahay hupay may dapat tilambus kasarik kaparagatan dahil isuang keluarga gereja amnagi isuang tinimungan ditulun da misarili dahay. Itong Tuhan ko sikaw tamangan no kawihad insan po tadaw da suab pasikihay patilambuset nuno na pahit buru-buruan di kapiantok di karahyan. Umpunan tayo sanan sa dahay, tinasambayan tayo sa ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dot pinapagyampayan dati, hino ko po, kapiruba ta kakagod, tatong suwab, lumison, no, dati nipit tatong baylo, okay? Hino ko po.